hei to wa ni kubor I karpat I yo deputy commissioner o chief actionu ya gini gi buru gi wan Uttar Pradesh wan san kan ni klem emi katega ko biang ka jingyo permission Hadirin bagasang Jantia Trader Tribal Association kalayo I badon ki kali bayat terwa jan hakeleng ki kentot kasor jowai hakini ki kendiat sengi rengkat bat kakor pensawaban pertapat ba ekador jong ki jan bagi terwa hini kasengi nakalyang JTTA rengkat kaseng Meghalaya Indigenous Front kila yo ban bat yakawai nagi kali hajan ke office MEECL jowai Hadirin begini ki arseng kila yo bat ikini ki kali kisap tip badan hadu kumbal lain ni South Lee ki kali ki bayat terwajan kumne balasim wai daki barjela. Lingba ki kot ki sla balapan I daute barjela lalap balasim wai ban lek terwajan daka kali taksi lalap ru bakim long ki babiang. Kini ki arseng gila ong bakani jingle jong u kalong kababian. Hadirin sipor bakila bat ya ketika kali lawan mi sakoi ka kali private kabadai naga jela Uttar Pradesh kabadan bon ki jan bat habalai kran ba ni barjela muupat ula phone sa uwai bri bakran penar. Bat habau la ai kran haki dekat jong JTTA utau bre ula kam bodai trai mu Henry habakila khot ya kendui u markman ha office DC pat uklamwan setia lat no satangi te gi barjela hei to wi dugi keri ki wadai dugi that ki keri le man gi keri lokal ta nalor da gi dugi that ro gi waga announcement bo gi dugi tang heng le ne gi mai ma ti nado di undap nado ka arhong nru arhong nyatrik di yugi di giri Henry man yugi di giri man em house yang tu heaven nru di giri wan lai dai that yam tu kabagi waga mai imut ni leyong I boy ni leyong sarkar de elat kana mo ga man ma ta hadin wa di lesos ni deman setia wi hadon ni dang yugi di giri dem ni de yo jing tip em di giri ni cha electric Taman dalai itu elektrik, jadi kelami, jadi driver lokal, manu driver hayar gila ni mau inong gi kam kebai keri, nong CEO, teman nong perio, dem ni dia, ya kelami, pakut tre tu manu dukar hati por, taman dia kelami pan kot pan selai te, among liang kulam dukar le, mi liang yang kulam perang le, tim. Temun ya po kita kelam yang ida pan kot maslai hapa ida kot maslai yang ole memang gi go biang ta hadin ding kita kelami han biya gi kri em gi ga le so dali mto du go widan hi em gi le so dali em go lali da che electric em go lali da cha new hill em go lali da mo kam tor kom leng leng ta ong I yo wo phone gi gi widan gi kri wan lang be he jo thao ta hadin ide wan so go wi ga kri Katen ga private ko I number le UP mon Uttar Pradesh kam kom dem ni kete to ga private hitele em gi touch bon ha taman ni her gi nite de kalamiki mani kalamiki that iu do phone wo kalam de yong panar to yu man to wo kam no mo kam no mo de ye kalam hite to ong yong kam te kam ni mon I le yong I ko ayu to wa wi chamar khamat de wo kalam ji khamat yong du si chwa ni ba to Wam biang kot biang slag gi brung. Taman ka persenge gi udai de ong dam jo udai. Dem Ulatha Najar President ka JTTA hadin ka jinga kendo jongki bat UDC. Ule thu ban kalyang UDC ru uklam ai kano ka jingbet halor ka te ka jingpen sawa jongki. Bat kum ju ru bakim la ban le kum ni khlam ka jing yo bor. Taman ini leng yong ide klam khamat yang UDC. Wa to wa ka mang ini gi brung. Wan li dai that gam ni we wa ka man kebagi di mai di tang hang te hogam ni permission gi mom emma te neleng yang nga mem kawan ka permission neleng yang nga ki pan permission nga Halo jong kadi President ka JTTA ulakan tu yo DC ka West Janda Hills District kum juru ka District Council bakan le yakum kini ki bayat light na ka ai Banakal yang jong kidi arseng kikir patru ka jinga tre lang kipat ba ban lalot tangi ka bamenta Henry ban perkhat jengai ya ka bahadin habun ni ba I sanyong I tu em gi paus nem em jo chong klikti ngi pos gi por jo karpat I diskonsil gi dor bas nong chi kor kubor choberta jo mi monsen Henry siang si yo wa kamale chanam lani kibru ile mi gi siang to e jinga yong I ta I heni karpat lang ba kini ke kubor karpat I gi pradok prosnam o siang ba ye krelang wi siang ba sak ti lang wi
ham le gam ni ne ham man gi man benemi ne ba la man bi gam ni I do yap jai te negi por I jingker pa dok I yo kama sabah I mem yo ek jingi kra lang te ne ti daw ini wada ble da bami ko kubor hei to wa siawi ko kubor chwa chnang wo won ga ko vishal po jwai han rai I gi dong pin negi pop house nem ju I gi jingin tu jingker pan wat waga join meeting le di yo I waga sejuk ki he chnong jwai urban di yo I daga meeting akan rutrik yung banai khabi arjar arpawi demi gerai te wato wa irkom I NOC irkom I trading center mani wa pikir ba kham tam yi je ki je khanyong I gi burgu ye ule mto we henry siangsi yo to wa nagi pors ki por naman kama le chnam naman kama challenge I henry bo ga jingun tu wa sia ba I namasin karpa di khonyong gi regentia wa sia ba ho ki de yong I hi mto de man benemi khnang yo ku chiprang hei to wa ni kubor I karpa di yo deputy commissioner o chim actionu ya gini gi burugi wan Uttar Pradesh wan sanki ni klem emi katega kuobiang ka jingyo permission dem the one thangi kabai ku chunong ko thau ta karpa yo dusi o chim actionu wi hajo ipor la ya gis council o chim action gi we gi dor bas nong ku em po juai la ne po urgentia le sia pa ikre lang dei wa lawan kami ni gi brum to wi ladi ni ba ntipi yo je hadin habon ta kata to ka jingan tu le yang yang jantia tribal tradition